Esei Lila Thabal Chongba Ayaba Pibiyu Haiba Lakpa Tokpiro ke Robindro Miyam na Esei Lila Thabal Chongba Ayaba Pibiyu Haiba Lakpa Tokpiro COVID-19 gi ani suba web asidage ngakthoknanaba leingak na paikhatliba cheksin thorang asida mateng pangbiyu haina Manipur Legislative Assembly gi Deputy Speaker ke Robindro na appeal tawrakle wafam asi mayang Imphal Bazar da Thangjam Agro Industry Private Limited ki Lila Bakery gi anuba exclusive retail outlet ama hangdokpagi thoramda Deputy Speaker Robindro na hai laibag asida akibagi masak oina COVID-19 gi ani suba web ase nongmagi hengalaktuna India gi maru oiba state kayada laina asina naraba anabasing layeng naba hospital chandaba amade asiba mige poloifam phauba chandabagi phibamda leire asiguma tangkak asida Manipur de asuk sathiraba laina asibu miyamna karisu khanbidana Esei Lila amadi Thabal taunaba permission pibiyu haiduna lakpa kaya yauriba ase makha tana tawbiganu madugi mahutta laingak na laina asibu state asida sandoktanaba matam gi lakholagliba thabaksingda mateng pangbiyu claim tawba investor singge capital de manglaroi salai promoter union salai holdings private limited ta sell invest tawkiba investor singge manungda claim tahoba investor singge de capital de manglaroi adubu claim tahogdaba investor singide makoina thamkiba capital singadu phangba natraga phangdaba haibadude haiba ngamdri haina ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba paugi mifam amada salai promoter union ge convener Sunildro Laisram na phongdokre mahakna makhatana hai salai promoter union na sinduna tha sigi kunda investor singi oiba achoba khongset ama chatuna state sigi chief minister da memorandum ama pisin kibaga loinana ahanba face ki oiba claim lista pisin gani haina tawramba adu makhatana khongchat chatlaroi mari leinaba department singa understanding ama leinare maram aduna salai promoter union gi lusingba miyoi mari khak chatlaga hairiba numit asida ahanba face ki claim list adu chief minister N Birenda pisilagani hairi hiram asiga mari leinana mahakna hai claim tawba investor singi oina de makoina thamkiba capital sing adu di manglaroi adubu matam khara di changkhigadore khara hena thujinaba miyam punna hotnaminasi haina makhata khe claim tahodaba investor singide makoina deposit tawkiba capital sing adu phangba natraga phangdaba haibadude khangba ngamdre maram aduna victim oihoraba investor singna claim tawbeyo salai promoter union gi second phase ke claim list form tha sigi kunma thoidage kunga taruk phauba thaba horagane Phom thajin phamna kwa kaithel Laisram Laikai Community Hall da ayuki pung mapan dage numidang wairam pung manga fawbagi manungda COVID-19 SOP ngaklaga phom thajin biyu haiki hawjik salai da invest tawkiba investor singge group macha mayam ama leidiba sing adusu claim list sembiduna salai promoter union manak nakpa police station amade Manipur gi chief minister da yahoduna thamkriba capital sing adu phangnana ba hona biyu CM na sumatam kuina wazaraklaba investor singi yengbiduna system naina capital singadu handokpa yanaba awangba thaki committee ama sembiyu haina phongdokhe second web coronavirus ki makhal kaya marum India da sangsilagle coronavirus ki ani suba web na India da chairak amagumna phuzilakpana maram oiduna COVID-19 ki case masing yamna yam khalakle masida hena nungang ningai oiraklibade virus asige tongan ba strain kaya marum laibak asida phanglagliba asine anoba strain sing asina hena sathi amasung longnaganle Punjab amasung Delhi ge tongan ba city singda phangliba strain ase B 1.17 ken natraga British mutant hainasu khangnaba oigane Maharashtra amasung yumlonaba state singda thengnariba asina B 1.617 double mutant hainasu khangnaba oiramba yai Masi India da ahan boina report tawrabasu UK, USA, Australia, Singapore, Belgium, Germany, New Zealand, Namibia amasung South Africa da su phangli haina su phongdokle Kerala dagi report tawragliba Biden N 440K ase Andhra Pradesh amasung Telangana da su phangle Biden ase laibak taraga taruk dagi su report tawragle atopa mutant sing kaya su India gi tongan ba mafam singdagi phangle COVID-19 gi anaba singda anoba layong singsu ulagle laiho tongsa chikpa lokangkhu khuba manam phawdaba mahau khangdabagi layong singi mathakta kok chikpa diarrhea tawba khutsa amasung
खोंसागे मचु होंगलकपना चिंगबसु थेंगनै हाइना गुरुग्राम पालम बिहार के पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर पीयूष गोयल ना मियाम द फोंदोकले मखल मखा कया के कोविड की स्ट्रेनसिंग असिना इंडिया दा लेबा मियाम दा अटैक तौरे हानादगी हौना चेक्सिनबा वाटपा अमसुंग मेडिकल फैसिलिटी यामना वाटपना मरम ओइदुना लैबाक असिदा कोविड ना मरम ओइदुना नुमित खुदिंगी मियोय लिसिंग गे मथक्ता सीदे हाइरिबा कोविड की अनौबा लाइचतसिंग असि रैपिड एंटीजन टेस्ट नत्रगा ट्रू नेट कुंबा इचम चंबा टेस्ट ना फबा ngamlaktre मसिगिसु मथक्ता ख्वाइदगी हेना सुनरे हाइरिबा RT-PCR की टेस्ट ना फाउबा वायरस असे डिटेक्ट तौबा ngamdaba यावरकले सलुंगफम प्रजा सिंह अतोंबी मसागुम थंबीरे सलुंगफम दगे वांजिंग ताबा लंबी असे असुकी मतिक फत्रे सथोक चसिंदा अचौबा प्रॉब्लम अमा ओइरे नुंगसा साबा मतमदना उफुल न चटपा ngamdre नोंग खरा ताबदना इसिंग तुंगले लंबी असी सेंबीनबा अमदे कोइलास थाबीनबा मरी लेनबा ऑथोरिटी दा कयारक हाइजखरे बन प्रोटेस्ट अमदे स्ट्राइक कया तौखरे अदुबु ngasi फाउबा लंबी असी कोइलास थाबगी ममी ताद्रे सलुंगफम की प्रजा मियामबु अतोंबी मसागुम थंबीरे हाइना यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन सलुंगफम के सेक्रेटरी न थादोरकपा चेरोल अमना हाइरे चेरोल असिना मखा तारिबदे सलुंगफम की मियाम उफुल चाबदा लोक थुंगले मखल कया की लैना नारे मसिगे अफफतगी दायिता कनाना पुबीगने भोट मयादा प्रजा मियामबु नुंसीबा साबा नेता कया थोरकने हौजिक्ति कदाइदा चटखरबगे हैरो केंद्र की MLA ना सलुंगफम की लंबी असे उबीदुना प्रजा सिंह थेंगनरिबा अवाबा असे कोखनबियो करिगुंबा सलुंगफम तु वांजिंग की लंबी असे अथुबा मतमदा सेंबीदुना कोइलास थाबीद्रबदे प्रजा सिंह की अचौबा इहो अमा लाकलगनी हाइरे यूक्रेन रशिया उंखटनबदा UK लान की जहाज सिंह थाजिलकदौरे यूक्रेन अमसुंग रशिया की मरक्ता उंखटनबा वांखलखिबदा ब्रिटेन की लाल की जहाज सिंह ब्लैक सी की दमक खोंसालगनी हाइना सीनियर नेवल लिखुल सिंह पल्लदुना संडे टाइम्स पाउसेन हाइख्रे लाल की जहाज सिंह थाजिलकदौरिबा अदु यूक्रेन अमसुंग ब्रिटेन के नेटो अलायंस का अमत्त ओइबा उटनबगी पांदमदनी हाइना पाउसे अदुना हाइखे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिंह पानबा टाइप 45 डेस्ट्रॉयर 1 अमसुंग एंटी सबमरीन टाइप 23 फ्रिगेट अमा मेडिटेरियन द रॉय नेवी की कैरियर टास्क ग्रुप अदुदगे थोगलकलगनी अमसुंग ब्लैक सी द बेस फॉरेस्ट तमना लाकलगनी हाइना रिपोर्ट अदुना हाइरे टास्क ग्रुप अदुगे फ्लैगशिप कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ की मथक्ता रॉयल एयर फोर्स के F-35B लाइटनिंग स्टेल जेट सिंह अमसुंग मेरिलिन सबमरीन हंटिंग हेलीकॉप्टर सिंगना ब्लैक सी द लाल की जहाज सिंह अदु सौगनबा थौरांग तौदुना लैगनी हाइना रिपोर्ट अदुना मखा ताखे ngamkhaida रशियन ट्रूप सिंह पाइखलखिबा अमसुंग नोंपोक थंगबा यूक्रेन दा आर्मी गा प्रो रशियन सेपरेटिस्ट सिंगा खुद थोंगरखिबदगे मॉस्को अमसुंग किएबा के मरक्ता उंखनबा सिंह हेना वांखलखे हिरम असगी मतंगदा मदपिनबा हंगबदा UK मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल सिंह खुदकता फंखिदे UK गवर्नमेंट ना फिबम मदु यंगसिनबा यूक्रेन गा नकना थबक तौरी अमसुंग लानमी पैसिनबा तोकनबा रशिया दा अपील तौबा मखा तारी हाइना पाउसे अदुना मिनिस्ट्री की वांगांगलोय अमना हाइखे